Ei, molt bones a tots. Benvinguts al canal i, bueno, avui, bueno, faré un vídeo sobre, bueno, la meva presentació, que mai m'he presentat. Mai. I avui és el dia. Vaig tard, tardíssim, però, bueno, és igual. Doncs, res, em dic Yuri Teixidor. Espera't, encendré el llum aquest, que si no... Ta merda, home. Encendré això. Doncs res, em dic Yuri Teixidor de Besa, tinc 19 anys i vinc adoptat de Rússia, vale? Fa... Buah, punyal de temps. Fa 16 anys, 15 i mig, més o menys. I, bueno, ara estic en una rutina diària, treballant, totes aquestes coses, no? I volia dir-vos que d'aquí, un parell d'anys o menys, ja faré vídeos sobre FIFA, PES o GTA, saps? Hatar, tio, Hatar. No ho faré gaire llarg aquest vídeo perquè només és presentar-me, dir 4 xuminades i avall. Doncs avui és divendres, nanos, i... Uah, hòstia. No estic pas cansat, ja, o sigui, els braços una mica, però ja veureu que d'aquí, aquests 2 anys que dic, estaré en forma, tindré músculs que flipes, ja veureu. Si m'equivoco, atenció, però ojo, cuidado amb el meu cos, que està evolucionant a marxes forçades, Molt heavy, sí. Doncs res, es que en castellano, porque los colegas del trabajo, ¿sabes? No me piden, tú haz un vídeo en castellano o no sé, porque... Es que si no, no se te entiende nada, ¿sabes? Y, tío. Es que me cuesta mucho, lo tenéis que entender. No soy bueno, yo soy catalán, pero... Mira, ahora que digo eso de catalán, mira, hablaré de política, ya que estamos, ¿no? Pues nada, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Yo soy antipolítica. ¿Sabes por qué? Bueno, sabéis. Pues sencillo, muy simple. La política, puta mierda. Así de claro, así, directamente. Porque es que no tiene ningún sentido. Derechas, ultraderechas, bueno, lo que se llama derechas que flipas, ultraderecha, lo que sea. Hay dos tipos, bueno, o más, pero hay dos tipos. Derechas e izquierdas. Pues nada, las derechas van por dinero, no miran nada por la sociedad ni nada, tío. Después, izquierdas... Como por ejemplo Cataluña, nada más mira por ellos, la sociedad, ¿sabes? Se quiere independizar, tomar por culo, pero no lo conseguirán, tío, porque, ¿sabéis una cosa? El gobierno de España está a tomar por culo. Bueno, tendría que decir en otras palabras, pero es que así no puedes hacer nada. Hasta que el gobierno de Europa se ponga en medio de entre España y Cataluña, no habrá nada, porque es que, mira, lo que ha pasado el año pasado, es 155 de mierda, tío. ¿Qué es eso? Bueno, chumi nada, tío. Es que, nada. Buah, es que me da mucha rabia, Porque nada más piensa en ganar dinero. Bueno, claro, yo si fuese ellos también, pero tío, un poco de coco, que no cuesta nada. Pues nada, nada más será eso
I ara parlaré en català perquè si no, no faré res, tio. Però res, la societat d'avui en dia està quasi bé tocant fons, Fins d'aquí, fins que canvi poden passar anys i anys. Però res, nanos, era això i anirem veient, demà potser faré un altre vídeo, depèn de com vagi tot, i ja està. Va, doncs, nano, salut i vagi molt bé i... Vamos, que és divendres, Cap de setmana a fondo! Fondo! Vamos, sí, joder. Cada dia diré en català i en castellà, dos llengües. Cada día me pasa más rápido, cada día, te lo juro, no, es que te levantas y después ya estás en el trabajo, acabas, volando. Però res, és que passa tan ràpid perquè és que ni veus a passar l'hora. O sigui, ja t'hi fixes i som ara 8 a les 12, la 1 quasi bé són, i res, d'aquí 10 hores ja seré a casa un altre cop, dormir, i demà dissabte més relax i del chill, i fumar petes i tomar pel cul, saps? Anar a veure l'equip del meu poble, el Borgonyà, el derbi contra el Torelló, i ja. Va, doncs, nanos, ara sí. Vagi molt bé, salut i ens veiem a la pròxima. Va, cuideu-vos.